Ta ni bwana ntu bakwithira kiona kanya kangero bweru ainende na kwithira kiwatanaira na batu kindeto chetu nkairigira kiumia kya kuikithirite kyagirite aroro bweru to kubanganirite mantu kathumba yario kinya siasa iri kwithira igita na mbere kya kweria kutunana kana kya kuthanirira kiti kya munini wa rais kiranende kaitena gikariri ni professor Kithure Kindiki kitona kauna ende siasa inge chithirite kioneka igita na mbere kumata ori siasa inge chithirite kioneka igita na mbere kumata ori kyama kya Jubilee na kyama kya PNU kira kitongeretwe ni Peter Gatto munyavyithirite bikia mwana kwatana yana yange mayangi kindeto cheto robweru arinde mbere ya yaratwikirite rito kindeto chaweru daimwe Yareto kuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeri ago chumi ya kuiga kindikiba kioria ODM gutigana na giti kya DP buru. Kiama kya Jubilee na PNU kuatanda na gutumiria Matiang'i ya murori giti kyo rais 2027. Alhaji gutariria munya lentore na kiraito batibati kwendia sera chio ritingwevo nontu ibuye kene. Na David Maraga kuga bagachoa mkioto kotine kirimpito kirerecho kwa jero michemani one ya Ruteru Ragani. Unaitwa madhithi ya Oroboruare ni Maureen. Kirimi nangetwa Phineas. Imana nandeto chawero dai mwikamberia dai chuchungwa. Bamwebe MCAs bakoloto abe kurundeni ambunge akaunti ya Meru batongeretwe niende batongereti ya Krubange kire gutetera munini wa rais Professor Kithure Kindiki bakiendani nkiragiteyo ni atongere bakyama kya ODM kurukie MC wa Nkwene Martin Makasi na inyeleti atongere Bameru banyuma ya Kindiki akiongela Mount Kenya East nende ni ambireti ya kwa mukira weti na mbere mwandike twandeto mutugi kare na utwambiria chio. President Ruto tuza Kithure Kindiki tuza ni bamwe ba MCs bakorotwa kere mbunge ya Meru bagwatanite na bamwe ba ekuru kere kugwata mbaru DP Kithure Kindiki bakiuga ni mumeru mugaru na uria tongeria rega na thirikari bethirite bakiuga so anto bara bakuga batwetu ati kwena Tharaka na kwena Meru batuto korega mantu jau na tutekwenda kuigwa jau no nto Kindiki tutaraia mugambo jomwe tuije Meru kaunti kuma thosi mwankako neke nonto narwa kwa Tharaka te Meru na ibona nto batwe tore koroto kuga tukarungamana na thirikari ya William Samoei Ruto na mwanka muthiathirie kibindi kiawe kia biere na Ruto akithiria kibindi kiawe kia biere tuije Kindiki no kethirwa ari top wawache project zile tumeahidiwa na serikali kuu tufanyiwe na kwithiritwe na andu aria chege kiama kia ODM bakimereria matagiti kia DP Kindiki atongeria bane baugite gitiki ni gikarina kwao ni bachwenjirengi na mono bakiuga ni untu batwire gwikania ngugi thaini kagita kawa gwikwa ngugi migambo eje nithirite gwatimbaru ni MC wa Nkwene Martin Kome Makasi na kinya murungamiru wa tauni ya Nkubuken kamashinani kete kia deputy president thaiji tubereke na mwene ore okaririte na gikariri kuma thaiji mwanka 2032 Kindiki akiyukia gite kia president tukaba consider tubaye gite kiu bakwenda kia deputy president tukarete gite giki na tutitekerekeria mwanka 2032 batu tuwe bakanya antu bo bangi batu support tu support te miaka mingi na nkoro emuna miaka mingi mutambo ngare mwangi jwa jwa tira nau barabara che mumo chieta no ndu karenji no na ara Mount Kenya West batu naja utiko tuona dai tuone te gite kia mono mo tu Professor Kithure Kindiki kinya tu tukuromba tu supportwa mura inchamba yawe oragwa ni aitha twauga batu tutitekeria turi antu ba Meru turi antu ba Mount Kenya East turi antu ba Mount Kenya ere anene
kwithirwo itu tukethwa tugwete ibanga na maiga ya kura Profesa Kithure Kindiki. MCA Makasi naritite mukana akiwa giti kia DP keja gwita bare atongeria bamero bagachencha mwerekera jwao bete kirute rwamende kithe jau jakethira jakaritwe utwe watwika Profesa Kindiki atethire thirikari-ini ira tunandi guketha bumo guthatwe thirikari-ini no ntuti muntu tuketha tuthingatite migambo iji MCA Makasi adititenderia kuguna CHPs bankwene na mashine ya ukomoria nkarangirie 56 ire gatetheria kubokiria kimuturire wona bendia tuchui nkeripotra ndeto shewero reakwarie twane mutuge kare nangina kuo ni atinende musiasa Alhaji Mwendia na taritie kuringana na bure siasa cha Meru ikarikaite ne kanende kuina anto batatu batire buru kwendia sera chio Alhaji agwete pita katira umunya mitheka lento na ikinyakira itumurungi bedrite baisiasa ne na kinyotongiria kwa miaka nkurukia 20 na kori tibobo ngwibo bati ibo kumenyekana akiwa batire kwithira nende baichara iria ni arauritie barabarite ne kaite ne kakunenkirwa kanya kenda kurita ngwira irio muthuri murioki na utwachio. Alhaji Mwendia ura no mwa siasa ndene kaunti Meru augite nandi kwina siasa batatu areo kerekto murungi Peter Munya na Mithika Linturi batikwitia baciendete burukira Meru nondo kwa miaka betho bakithurwa ngugicio kibo batatu itirikionekana toteko nindi kwero akiraito murungi no agichiacha toteko nindi kwero Munya no agichiacha toteko nindi kwero Mithika Linturi no agichiacha itobuije na turabwa ngugi no twe tutamakira ngugi we dafa goteko nindi gotwera igwa ukenda tokwakura John twarende itokuije itokwete ngugi gotwen tutete ngugi nkurukia miaka 20 no tekore njiongio uraumire kwa itobuije buinde urabomba kurita ngugi enda kwa kile komakene mono ne kona irumbira bikitho bikirumanwa mono ge siasa cha Meru onto barabote bati mono irumbibi bikuma kia siasa baba egoro tukweta tufa ote muntu tokongania TCS te governor tenani gote muntu tokongania medho which is a very dangerous trade okedra mutuma governor atena maana kirigwe te muntu okedra CS te muntu no muntu kirigwe kire antu bau karana bono muntu kirigwe nandi akwe musiasa ura onde o support morengo ja one term two term kana onto bongi adebiri kwethwa kirumwa no kuga one term no nge akuga two term ne akia kila muntu is a democratic right muntu na uga kewa kwenda gatesu shongi orongi mutume ndakie kurunga mau arungi two term na iteto komwera mutuma ndiorete interview bie nau weje na bio kinyo mwithra state house nagwe we nakie kuga one term igo wiyimbie gutuma uga one term totigeni this very dictatorships atera uga two term no kirira na ibanga wa uga one term imbokirira na ibanga. These are shallow very dictatorships na no mwanka twithirie kuringana na Alhaji awite nandi utongere burionekana buri igembe na thinire kuoneka mwigembe wengwa no kairira muko thine mwigembe ikethera mwigembe ongi itoboete kanya no tongeria buri nabu thina yenu na rire otongeria bugaukira bukethera buri tikwenu ne mwigembe ongi tije igete kenge kiriko buguchwa bwena gete karieni gete ntije igete kenge kiriko kibuguchwa muthuri murioki Wero TV mutiro kangangi. Siasa cha Kenya ichonekete nindi karurana kumata nyuma ya kiama kia Jubilee na PNU kuoneka kuatanira kunitaniria ngui bare amwe betanite nindi na moroto yumoyo ati Kenya ni batire kwidira ino tongeria bwagirete kumenya bonende kiama kia PNU ikirungamite Dr. Fred Matiang'i ya murueri gitikio Rais 2027 ningo nende durane taronoro Ruariku karina murano endeti murano ya nchenga neyo hage siasa
kiama kira kitongeretwe ni ura wari ngavana wa mbere ya ndene ya kaunti ya Meru Peter Gatero Munya kikiwatanira na kiama kia Jubilee. Akiaria Munya awite beyete hamwe na kurungama bare hamwe akinyilia bakethira nindi baikarandi gururunguro United Opposition arakire bora bakarita kuri agitekyo rais nenda itari Friend Matiang'i. Sisi kama Jubilee na PNU tumesema tutahusika kwa utaratibu wa kuchagua candidate yule ataombea kiti ya urais kwa tikiti ya Joint or United Opposition. Sawa sawa? Lakini lazima tuketi tukubaliane conditions ni gani. Na tumeo hizo conditions lazima siwe na uasi na siwe participatory. Sawa sawa? Lazima wa Kenya ndio washikandao wa hii mambo wawe wamehusishwa kwa process ya kuchagua huyo candidate. Munya akiuga United Opposition ni umairio indi mitaratara itidirite kia yanawa yochala urakethira ikamata bendera ya kurura gitekyo rais kithurano-ini kia 2027. Wakenya wanataka alternative ya ile serikali ambayo imeshindwa na kazi. Lazima hiyo alternative iwe imehusisha wa Kenya kuchagua. Kiama kia PNU yakiwa kiyete amune ndike na wikanira inyana kia Jubilee kenda utira nende nebakono kia ndiguru. This is not the first time that we are going to collaborate. Of course, and for the avoidance of doubt, it needs to be clear that whatever we've decided to do today does not preclude other political parties or other individuals of like mind. That needs to be very clear. Riu bakinyilia ya mweko tikuwa vyama bingi ne bingi liome ontokinyabo idirite bukinyila kwane mwandiki mnene wake ama kia Jubilee Ole Kenta akiwa ni bako watoeni vyama bingi kuyana kuatanira nabo. We are expecting other parties to join us. As my colleague has said, it does not affect the other parties or other formations, but I believe that there are many other parties that are willing to join us. Itari Friend Matiang'i akiuga ni rugendo rwambiriritie na bakethira nindi bagita bare hamwe kenda kuretera Kenya mawe yarapa kwenda na kinya kubareta hamwe. Get people to align them, to align their visions, their platforms, their plan of government. It takes time. I don't know why we expect that it will be, a 1 day or 2 days affair. We are on a journey. And we hope that by God's grace, that journey will culminate in the best interests of the people of Kenya getting better leadership. Nagera kunete ora wari mugambe dani munene Kenya na ndiare mumembireria matagitikyo rais 2027 David Maraga ariwa taruterregani na thirikari bakethira nindi baichwa kyo tugondeni ya koti igurure mabitha bokeria kuthengatira ikona kinyangurarire chitirite ikioneka ikiyariraregani bathirikari bakubwithe michemanio. Maraga ariwane ndi ora kinya kwithirite kyara kempitho kirewe thirite akiuga thirikari nika kautumira mabitha bayo kenda kureta mpangiratano yonto gwite ni ukwaba ina buno onto wakithurano kia 2027. Uria wari Chief Justice niwe David Maraga ni urauga atongoria a uregani ni magokora magiosa makinya make watho kuri atongoria a mbonge cia ugitiri kungikorwo na mundu wa guonthe ukaumira kana guta moyo wake kumana na thagathaga iretetwe ni thigari. Ino ni vuva ya misemanio ya atongoria a uregani gukorwa ikirugamwa ni borithi magikia ndogo ya metho na undu uria ucungagirira ndivangio na ikuo. Nataka kuonyesha wananchi ya kwamba wanataka kutumia nguvu. Na tunawaambia Kenya tumetoka hapo kitambo. Tumetoka hapo kitambo. Nguvu haiwezi kufanya kitu. Nguvu hata itaharibu. Wakenya wametoka hapo and we are going to take firm action, including court action for those people who will be in charge. And we will demand that some people be held personally responsible. Maraga ni ukomithetie ciiko ino akiugaga ino ni kuonania thirikari ina na muvango wa gwaca utongoria kia vinya kithurano kia mwaka tuthiete kuona utongoria wao ndurendekana ni andu wengi. Hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Kenya tumetoka hapo.
Ukiona serikali inatumia nguvu wakati huu, hiyo ni kuonyesha wamepanic. How do you tear gas a church? Pahali wazee wako, pahali watoto wako, na watu ambao pengine wagonjwa. That is total madness. You don't do that. So we condemn that very strongly, and we are telling Ruto, relax. Ni urarikiria kuria ruvonge rwa IBC gukorwa makithie bakuve na andu maturari niguo kwandikithia aikia kura makiria. IBC imesema wale ambao wanakuja wako chini, lakini we angalia pahali ya IBC wako. IBC wako katika constituency headquarters. Serikali ndio inatakikana kupeleka huduma kwa wananchi, sio wananchi wanaenda kutafuta huduma. Na tunaendelea kuambia IBC wawe na hiyo registration center katika constituency headquarters, lakini wawe na mpango kamili ya kwenda kila pahali, kila soko, waende soko. Ni kutangaza tu kusema leo tuko hapa, wiki hii tuko hapa, wiki ijayo tutakuwa pahali fulani, wasije wakakae constituency headquarters, watu hawawezi kwenda huko. Maraga ariti miario no ari mwena wa tauni ya Embu kuria kwambagiria kampeni cia Kennedy Njeru uria urarugamana kiama giki giake kia United Green Movement mwena wa Wandi Evurori. Kithurano kinini kia Wandi cia Evurori na Momenze ni kiumia gioku muthenya wa Aramisi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. MC Wantamboi Frederick Mbrogo norite thirikari koyana uteithio bompwe bobya kuria kumania na mpara ira yategete baingi bakariba wandikie akiaria nendethirite akiwa kinya kwina mpithukiro y'inkamira mindene yari myara kuromba chiari kinya gutwika kwina mpara bakenda nende anabo bethira baitira gwita chukuru mwandike twandeto Nicholas Chibari andetoi kumenya MC Wandi Antwambo ito Frederick Mbruguna wetete ati ngaragu eretite na mbena kurumira anto nenene muno akiromba thirikari ni thina mbena kurikithia manto meye kunenkanira bya kuria abya musanda na bwachiari kinyawethiro kwina thina patikareke ana baba uma achukuru nonto kithomo ikebata na thina aneo ya ngaragu ikathira na manto machoke sasawa na serious drought nera affected into bya kuria na urevi ndene ya almost Mero on the side DA, the lower side, neither to get affected on to our Simbura, and Comenia, the Nay, Mwananchi at the Miumba. Nkona dirikari to some relief fund. Lakini rompra kwa dirikari endelea tuongela utedi wa relief na onto ili ni janga kubwa na kwenda hanto batedo kenda manto yomba witaboya. In my ward, unashukuru nonto lukununa mioine ila si umite sana daromba siari ba those areas hata kama hali ni mbaya tukaolele thinerereo nonto tukethwa tuyo nyume thina ethira na twethira tuthangalanite kimitire mantu yetu tukaumia kwa hiyo ndipo ya tuwaendiana skuru na kinya directive re president ireo nikenda ya tutethia kwithira kwina 100% transition ngemi ya skuru ni ari atari ne kuingwa tukareka resources sira ciumbite kwithira kionekana na thina mbingi ciura no tuwa mantu ya makai Mononkoroki natumite ntumakire mabitha abokaria bathina mbena kuthingatiria na bwarithi babanjiritie utunya ekuru baba kuthindo anda gutua anyaki nonto botho kumono nonto ekuru baba etu anyaki no nikenda baitethia aneo na guchwa mutu wa kuria kwina ngombe ira ciithiritwe ikia area cia nonto Rwanda rwa Ntwambui kwe mantora ya mbiritie ya arithi barako ya bacuna ngekuru nyanki na ngekuru resirita utunyanki kenda citethia inkuromba rutere rwa administration beginning with our DCC na rutere rwa security our OSPD na barabo ndhe bakusika kirutero rwa security tone anto bau batangamiza wananchi bara kura thina ya weta kuri nyanki kenda mtu ona bya kuria beta kweta ringi mtu amwethera na nyankira mucuna anankira ng'ombe asif kamwete ngui please kauntu bobo kwe na haraka na tutethia antu betu tukara thina ya uchuno into bire byombo tutethia ya na video byombo tutethia mtu akona bya kurarira kuma Ntwambui Gebe North Peter Nicholas Chabari
Ande kuna wirigiro kia kariba Kumegembe Central mnonende barabatura ntereirete na stima nyuma ya mubunge Dan Kele kurwamira uwekiro wa stima ntorene mwanya mwena nende kwedireto kwekareka na ntubaibedirite bakideta kwa kaita bakiwa batina stima iro no tukeda twekuratera nyuma kaita katekura yato no kya nini. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inaori tagainya ya ontuko ugogo kurike mwiri, ugogo chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, eriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekirwo oaja tumero. Kuma miundene yetu menoru ya mero, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, na riria omba gwetekia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Peke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Itarira kajira gaku kara wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jarajetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120
590 au 0110581292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utegucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thatu ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turwaro ya kwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Right, na tuchokerania ndini ati nende kuina wirigiro kia kariba kuma Gembe Central mno barabara ntererete na stima nyume mu bunge dan kile kurwa mirawekirwa kwa stima nturene mwanya mwena ntere chidirete nende kirigara kuguneka na stima ine ntere chia makokia ni kia indamba materine na ingine nde ireria kwena kontuko nyume ya gwetere gitarira ja bari mundune na ndentura inyingi gishone kyo bunge kia Igembe Central ni kinyeri stima na inge igakinyirwa bone kumani na brand jo makingi nkunju na transformer irirete tuwe imo bunge ogishoki ndani kiriwa karitho ale bitomete toya nonto wa mendeleo ya mheshimiwa ndani kile na toyete urare toereto na inya sana tukiwa no tuta nonto tukwambiria kuona mathithio yawe yara mendeleo yawe yara atureterete rwari atutoraithwa katwete tugaithwe njwire twaitha cukiki kana lare ina tweta gwithwe njwire aya ana betu kindene kizomo atu turora tutatu ntandikira stima iji kombithia kali mauntuni mwanya kimuturire na kuringa na bisa wa CDF egi mantu ya stima gishone ki Jerovano Mwangi aliuga murandi jo ingogi ya mubunge ndani
kiri na tiangava na mutuma ntwithinkia ndego ikaithe kirathiri na gukimenyekana gatio iciere njau inda olela semitamro ene ndona account ya excellence the governor hapo sete ati no reta ikingi stima amako na ibadu to aretera kulogira mubunge yetu ndani kile na yana trela ya tore ikingi amako na yeye tora bingi byo kona tukinyete kware lakini akola kaidamba muntu nari tengo yekera tukumenya abatire kurita mubunge yetu kumeima anto ake ya stima na nanjiri tengo yake no mita mzuri kama na yetu no manto ake ya kuinja roe na asumi kuinjira anto yetu roe kwebo akola kaidamba kwina thine roe we na mana itiro anda ro nje akongolo nje mwane kanjirera kwina thine roe na njira anto yetu ithima bibi nje bone kwa kunyira roe manto asima yovuru kabisa Gembe Centro natire mheshimiwa ndani kile uro turete vitu kuona kana tanto vitu bugua manto ya stima ya national government na rera mheshimiwa kile ambiririe manto ya kulobe stima hii twethinge inya taritine that means ate baikuya akiya kuwa manto ya stima no lobite whereas the whole world ni kuona urambirite kulobe manto ya stima mheshimiwa kile mutumanto ithingia batu tukura thina eroi MP to tumwenda na tumumankira na itutamu otreta stima nawe ngavaneto uturiyo mena nya tukundi toi Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe Centro, County ya Meru. Kundi kia tudharimo kirani ndigi cheri kumanira ngotano yete kia bakumandini mwanya barabadikaira mubango ya tudharimo rukere kamemeni ya FM nibeti tenambere kutidhiria kiri mantu mwanya batongeretu nende pa mubango yo makina omatirige kundi kinende balungurete nja mututiki Julius Kirema mu biachara wakirwa wandine kisima ule wakwire mutinone yo barabara sobega kyume kedhiru memba bai kundi kinende barombete dirikari guchwantaira ya gutura kona mitino ya magita kwa magita ni kwithira ikinya muthiantere chia soboiga mubango atodhari moi mubango koyagira kiri kameme gaku kaweru kuma thako micheru kiri mwanka themo cheru kiri uretereti makeno matiri na kiri mubango ikwethagirwa kwina atumiria kathumba bakuma tunisa mwanya na ara memba baba baringikite anene nyuma ya gutiwa nomo wa Julius Kirema kuma kirwe nyuma yake gukukumania na mutino soboiga barabarani ya kuma Meru kuthi Nanyuki na nontu bagitumigike tudhari moi bakinyete gwa Kirema kugapore kiri family meria igitare nene kumaniria twambiririe kameme gaka na kiremethirite ari umu wetu na tukera mwathani bwega ni untu onete bwagirite ekinyega thiri mutino no gatukauga ati ni bwagirite na tukwijita nikenda tukauga kiri family je pole na tukenda kuwa tukaija akekundi giki family Murungu na baborerie na bekire nyegitenere bari na batigi no mo wao antu aja ukutwa na twinde aja twibandini mwanya utumwe uturi no mona ndini eungi twithara twi collaborated twinde turi amwe nalwe tukujeje tayo jo ntu bomo wetu akire matosha kione ndo akimba kuda itumiria kamemene kaka Weru na Weru TV kono tubatumiki katukuita kuwa pore ibwega no ntubwa director wa kameme gaka ibwaga no tubwa director wa Weru TV to tuitweje wakanyaga kega gakwari nteto cia Murungu na gutira mwathani Murungu ngugiku nontu bura bocokeretwe nkatho ifamiro nontu bwa bokurugamana nabo kagitani gaka kamethorio antu ba Weru ni ntu bwa kuiza na bugatwa kiuteina sakiubwatwa bishop tukubarimwa ibwega mwathani abutharime na abonekanire na imbize kinya family cia Kirema na bate twinde agatunekanira nkurukiba kuromba thirikari echeria ntairi ya kuthiria mitino soboiga nontu mwankira thaino nto kathomba bagutoturo bonjirani eno baraba yeu ikuraga antu muno iwe soboiga tukuromba thirikari tutagere baraba yeu mbe kuthithwa itegetera mbe na kuraga antu nontu kiyago na rinjiro ria gwete na thia kinde kingi muno kundi abayu netegerwe itege kura antu bangi betu katwika thirikari yetu no itegere mantu jegie barabara iria ya soboiga please igitene yari tutigwa irio batere kutha gwitaga danger zone at least kukaithwa gwitaga iro antu janjira eje ya soboiga ne karete gikirima utoro bwa antu baba inge thirikari yetu netegere ikenda njira eje
ontwira niritwa black spot mwathani atethie bone ura bakathithia ikenda ngari tikora antu ara kaire aturombe murungu kiremethera nwe muntu wa muthia uria urakwirire antu au kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi kiri tutharimwe nindenda kuthara kiri Weru nindenda kuthara. Kaunti ya Tharaka Nithi ni kirete kirore kio itikanirania na Eastern African Grain Council na African Harvest kwagirithia irio nthiguru ne ngwataniro ne ndego kiria arimi maturene gukurukira mauritani gwika maketha boya ne kinya thoko ciagirite Martin Mugambi na utwachio. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bandikanirite wirane na kiama gia East African Grain Council na nkinya kiama gia Africa Harvest kenda gutigira ukuria ba maciaro ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Turenda kulwa riu no andu aya gwakikisha twajiarithia kana twakikisha migundi yetu ikuluta maciaro mamega maciaro mao tugucoka maula ria twarikia uketha na kiu nikio rikin ejete ku address na tukithija kiarimi na njira mwanya kuhakikisha pa kuthomithwa mbinu ila jio jia haraka ila ugiolo gutuma andu baumba kugiriria majiaro matikaule kuringana na biama bibi bithatu ikinyariri gatetheria gukiria maketha na nkinya kuthirathiria yurandeni ya nthiguru ya Kenya. And this is important because of the climate change that we are seeing. This season, we've seen that our last season, the short rains really failed. As a country, we are facing actually a difficult period in terms of food security. And this program is one of the flagship programs that was able to showcase how farmers can do their farming really to improve, to combat and to be able to produce even in the midst of climate change. Ba kiongera baugite kwegagwa kuri na winyangia borito kagita kara kuri na maketha ma mpinde ino ara irio binge byenyange kagara mutaratara yuri kaunti inya ndeni ya nthiguru ya Kenya. Hivi tumeleta suluhisho teknolojia ambazo zinahakikisha kwamba hayo mazao hayapotei. Na hizi teknolojia ziko kuna kama aina ya mifuko ambayo tunaita hermetic storage bags. Ile hermetic bags inakuwa ni kwamba ni mifuko ambayo imetengenezwa hivi kwamba ukishaweka mazao mle ndani na ufunge vizuri jinsi ilivyostahili, hakutakuwa kuna hewa inaingia ndani, na hewa isipoingia ndani wale wadudu watakosa oxygen na itakuwa kwamba hawataendelea kuishi na kula vile vyakula. This is a very exciting opportunity according to us in Africa Harvest. We are humbled and also excited to help the farmer reduce the loss that come to the yield, because we have been working so much to increase productivity, but now we are going to do something to prevent that productivity up to 30% loss being lost by working with the farmers in terms of we have a lot of strength with just working grassroots with the farmers. Keri potrande to chavero kuma gichigo mbunge gachuke gamba ngombe mbitagwa Martin Mugambi. MC bagatene bakolotwa Grace Gakinya mona Jane Kanana ni bwethirite nindi bakiumerana kuthumbe miari ya Felicity Berere atineka ubutiro kanyene kamukarigite wa warehouse bailibane ndi bari gwa nyuma ya Berere kuna nkirongo ene Rais Ruto nethirite nindi akiwanga gutigana na yona kwambiri akoritane yango ina uruteragani na thirikari ontubakuwa ibo bwethirite nindi bukiana kiana kubuto ko kiakaitene kauni bakuria kuri ni bakuria kwithira kiringa siasa nendete na irumi na ringi kura no bethira bakine nkairwa kanya guchala atungeria baraba kwenda Gakinya mona Jane Kanana boba iribari MCs bakuoroto ni bethirite bakithukira Felicity Berere urorari mukarigite wanchuku cha thirikari bakiuga ni weka umoka wewengwa kubutwa ngugini untu bagwitania na tongeria regani na thirikari na kwa uneba mukanite atige kwanda tongeria bangi mangenyo akiuga ganebo batumite abutwa ngugi oero ngugi urare moneo ukure moneo uranjoe ni sendira ngia DCP ndera ntu bande bare merengo ge baragithathia bare bera thirikari na ende ndo kwira atiri Kenya kai na mpara uratigere okururia nchuku cionthe
na ndiko kuraumu atongeria bangi nkurukia atongeria bane baugite guti Murandi Berere onania atigamirwo ari mukarigitwo wa nchuku cha thirikari bakiuga uju mbere kinya Buto Ngugi na Remineo ogwa nande onto no karite nurai ngugire miaka iwe thira iri birere wandikithitie bang'ana ogwo tiri otwiranire bing'ana biiri nchuku neiu na rira nchuku ithine irio tatwira na nchuku riri kuretwa fertilizer itiagirite iretwa rioku ugetikirie karoku no tikuga fertilizer atibui niguo ku receive umechokia muthiene ni barombete mbirire kuromba kura chewe na thiri ati kumeneria atongeria bangi kanethira kibaruma kiuga mukari no kethira kiamurano wakathura ndebene mtu aromba kura na inyietie no karomba kura okaewa lakini kutukana wakubwa wengine haitasaidia sana mutongerie nura karomba ibwete bieni ne bonde bomira babo bakona women rep kinya ndo bako angenda agete KMCA kibere champumire totirimane kenine ndebene atori na anto bakibere chia bampenda bampe kura benda kajujuba mwe women rep Meru County kana wogwa kanonge lakini si kutukana Report rande toshewero reakwari etwa ne motuge kare na nyuma ya thirikari nene yokulukira rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwithira nindi aikikana ira kirore na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kire mubango nindi jura Nairobi ikagunikana bilioni 80 nindi nkurwari rais nethirite akilunga ntere mwanya cha Nairobi ko no ritungo burabwitite na mbere ntubamwe na bwithirite bokioneka kuminerwa ni bamwe ba watongiria kuma Nairobi. Nairobi hoye! Nyuma ya wetikaniria bwa kuritaniria ngugi gatigati ka thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene, Rais William Ruto nariongete ntere mwanya kaunti je kire kutheremia mirandi ya weti na mbere na kinya gutigira ni bakwagirithia utheru. Nawe gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akioneka guitetera ikonie itagari riri. Hii Nairobi imesumbuliwa miaka nyingi na maji ya takataka. Si ni kweli? Inaharibu mazingira, inaharibu afya ya wananchi, inasababisha maafa, na ndio sababu nilisema hii Nairobi haiwezi kuendelea kuwa mahali ya takataka na sewage na majitaka na slums. Tunaelewana? Mimi nataka niseme kwa sasa Nairobi inaanza kubadilika. Ni kweli ama si kweli? Ile mamlaka mlinipatia, na acha niwaambie ndo msikie. Juu nimeona watu wameanza porojo. Mimi sijapeana mamlaka yoyote kwingine. Mimi nashirikiana na rais. Tushirikiane ama tuachane? Tufanye kazi pamoja ama tuachane? Kazi ya county inafanywa na county, lakini Nairobi sio county peke yake. Nairobi ni capital city ya Kenya hii, si ndio hiyo? Amwena bo Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amwena mujumbe wa ruterero wa Embakasi East Babu Owino ibachumiretie na kumeneria itagari riri. Ladies and gentlemen of the press, I am compelled as the area senator to respond to yesterday's events at State House that saw the head of state and the governor of Nairobi sign what was dubbed a cooperation agreement ostensibly to cover some critical areas in the functions of the county government. As you are aware, Article 96 of the Constitution places the responsibility of defending counties and their governments on the Senate in which I serve. Article 186 of the Constitution of Kenya and Section 5 of the County Government Act define the roles of the different levels of government, setting up clear boundaries for functions of the two. Today, I want to comment about the hostile takeover of certain functions and the key functions of the county government of Nairobi, which were transferred from the county government to the national government. Yesterday, we did see the signing and the transfer, which we describe as hostile, of certain key functions of the county government to the national government.
na bwatongeria baigwatithenia na mulengo Jojo Rais William Ruto nibonenie kwiringira ndebe. Wapi tutam? Rais, leo hatutaki kuongea mengi. Rais, ukikuja hivi wewe ndio baba ya hawa watu. Mimi nasema agenda yetu ni kushikana na president tubadilishe Nairobi. Kanyene Kawero TV, Mbita Nelly Wakethenji. Na tudira tukino kani niende tuchokera tukeda tukiona aronero mwanyara mwana mwere titiriti agita chukuru ediriti anende akiamukairo utedio kuma kiobicha mbunge wa Mwakurunde ni akaunti ya Meru munyuma kaita kate kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. Roll camera. Up sound. Stand by. Action. Would you like to train as a film and TV producer? Then join our experienced team of trainers in television and film production at DMBTI Meru and turn your passion into a profession. We are located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Rwanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Akube mweri umwe nyuma yana bangire nditeni kwigwa bakiripoti gicukuru cia senior secondary kirari kithikiro kinene kimuritwa umwe wa ngire nditeni kuma ntura ya Muruyo ntere cha wondi ya Muthara gicobunga tigane ura mwankira watie kinyite cukuru ende amwe no ukiriro giake yakinyira mubunga wa Mwekuru kaunti Meru Elizabeth Karambu Kailemia na robichi ya Kaileme kinyite muyoyo na kuira kana gaka gicukuru ya senior secondary ya Nchui kiki amakenene kya mwathani ndakiona kuma ke Elizabeth Kailemia na antu bawe ndira Murungu iboya kuruta ntau na tharimo pio are tu atirima na tharimo ntau ndamwera naete matware iguru aete kwenerwa ni nzaka itialo mota ya na bantu naete akimenya ikaramu aetete kuoya aukiria Mwekuru na atethie ina na yoyo atethuke mwana u kakurira abio to magurira teka muntu arira inkeru kakurira nonto bwambi bwathinera yo ameonete na ichomia gathoma lakini Elizabeth Karambu Kailemia mwana ategererigirite nya weta chiguru ugwibwiko twaraura na ala ciari bakana gaka mwana turi bataithite nkena ciao na gakinya bakiromba antu bawendi bwega mwana tongeria barabangi bubu tura ina kodo ina tukona bia kurenda nkwira ina ngaibo antu ina nkona ombike skuru ina renderete kerinda apitete na ina ndene otweta skuru lakini ngaina arurere mirango inkuo Elizabeth Karambu Kailemia ngaina mutharime na mutethie akoyuke mwana o na kwena ongenwa ayoketie na to mwenka area ya Muruyo ngwira rutete ni kumurudishia shukrani saidi aiba kugathina muno kuthoma na twirwa kwi mwana wa athiritie grade 9 akwenda wita grade 10 mweru aretu kuyite kuona na tumuikia skuru katasi of Mheshimiwa Karambu Kailemia atutegere tuone ngugi iria leaders betu bagwita undategera nkona hona na Elizabeth Karambu Kailemia na itete ngugi tikana gaka ke athomithitie na thomithitie twana to twinge Meru ni onto bwe kubonge Ameru tukwenda kethera tengugi batu turenda maendeleo tutikwenda manywa twethira family kari ni onto bwina kiao mno na ni antu bawitaji utethio sana so antu baraba wendi bubwega bena uome bukona no bugurire family mbu agitanda mattress kana gintu gya kuria tafadhali no boto reach out tukomba utetheria family ba gokogira zaidi ya wari lazima withiro uri elected kenda umba utetheria mwana nture neku asafi na buthiti onto man na kuona na ita support njai na sore nyatu mwana mwari tete njai kuna nyonge ntu eno watu mutete thine ne karibu nigira nkenda kuwa ni bwega sana mwarita skuru bwega no thome no waiga mama ivu ki reporter ndo cha weru kuma ntere cha tigania mbetawa John Nthiga right on rero nenderwe gie otethio brabombete kwithira bwe kinyaila mwana umweria muthia nyuma yake ukaranja kwa kaita atithite chukuru na ingine kunete munini wa rais Professor Kithure Kindiki na ritete nende na rete mubango yonyota yure idrete gitana mbere kuna mno nende ndukimbide na biashara nkuru minister okaribonde ne Kipchumba Murkomen na chokreti Rigathi Gachagua akioneka kumurika kirano kia ruteregani tere chekitengela Nyota is aimed at supporting young people who ordinarily would not be supported. Why? Because, number one, many of them are not credit worthy, and that's why the business grant is perhaps the first major infusion of capital into their business activities. Many of them in the field told us that first
batch of 22,000 shillings was the highest amount of money they have ever handled together. Even after the expiry of the current Nyota project, we are going to put in Government of Kenya resources to target more young people into the future beyond the current project, where we are partnering with the World Bank. We want to encourage political leaders in this political season to work closely with the security sector. If you have a function, a rally and a meeting, it's important that you notify the police. For example, the recent rally in Kitengela was unfortunate because, first of all, it targeted market day. So there were so many Kenyans who were coming to the market who were not intending to engage in any political activity, whose business activities were unfortunately inconvenienced by the political activities that happened that day. If they had chosen another day, which was not a market day, perhaps many people would not have been inconvenienced. This idea of moving Kenyans and people from other parts of the country in the name of goons must come to a stop. And that investigations that is ongoing by the National Police Service. Awatimbaru bogima ndi bakuromba dirikana ne kongela kegi na kyotungata bogima kenda kurigiria mirimo mwanya bari wake kyongelo nende yekyombi ya gutungatira Kenya na hudu. Awatimbaru kirerwangira ogima bwa mwere ne bakoria thirikari kwonjorithia nkoroki kireitwo biogima na mibango ya kurigiria ogwati kirogima bwa mwere kire budget ya nthiguru. So many times people would invest in the cure. We even struggle when it comes to public health emergencies. When there's an emergency, you get money for the response. But when you look for money for preparedness, it's a struggle. So it's great that the ministry is showing this clear leadership of focus on prevention. Bakiaria kire mucemanio wa Awatimbaru ba epuka uchafu wa afya nyumbani. Awatimbaru baune batindikiretio utheru wa mto kiumbe, utheru wa thoko, utheru wa roje na intoire kwendeka kenda kuthingatira utheru na kireitwo biogima ni ubatirie gutarirwa kiwatho kire budget. When epuka uchafu afya nyumbani makes hygiene, safe water sanitation and responsible waste management daily habits, not occasional campaigns that we do, but it is a daily habit that everybody becomes part and parcel of. This is how we translate a national policy into healthier homes, into healthier neighborhoods, and also into healthier counties. Invest in what works, the communities, the need for practical solutions that make healthy behavior achievable. Awatimbaru ni bakwirigira thirikari ikabuithia mendekithia mao kiri budget irejete. We are in the process of the budget making as at now. Wendiana uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kini kibiashara nango sana yene biashara mutindo ya kangangi ba wetu wageni ya biashara ba Mero mukene omotu kuwokere ruari kire kure ni rabia kure biya na mugambo ya chomba dina moroto yirine ndibedra bakela kya bagetera Mero town ne giti duankade no goto ekasite akere mukarigite wa bodi ya municipal Mero Joshua Mungani hariuga barenda biashara bedra bakiota naira na baitira na kia kinyokura kutina machindano. Nikiuthurano kira kiretete ya biashara mekuma mutirio kangangi batongeretwe ni Chambers of Commerce ara mukarikiti wangwatanano iji augite kiuthurano giki kirithikite nikenda kuritana biashara urabekatha bakibanga kagita kala mutirio jite kugaruka kwa sete kwara manandi na tukiara mano mangatu de na financial backup ikiko tumtugura Bank of Rwanda. Thank you very much for supporting the business community, bringing them together and telling them that we are taking off and we're taking off together. For the from the economic point of view and from the development point of view, I think this is a very good step, and hopefully in the next 2-3 years we will see a different shape of Amero.
amna bubu auga moroto jwao ni kutigira ati biashara patrona ndandu indi bakajukane jashore barabomba gutethania kukanire kiri biashara lakini ndandu turwa twa biashara turenda kuwatanira kenda tuthithie policies chithuri karibu na turira a biashara warugura mukawa uronge arugura mukawa we serve more people they will come na turenda kuonana turi achore tetwe competitors na tugichithanaira or any area to grow or the economy to grow, the banking sector play a very important role. So if it is going to grow the Meru, the banking sector is going to play a very, very vital role in that one. Lakini nguruki moroto jao ni gutira kibuga bwa bugikanwa kimebango mwanya thirikari ire kuthithika limwe tuja tukaretora mantu tukero antu iberora lakini baterero bwaga twina inyande ski yetu exchange of commerce ya kuira antu imbiejete kinyantu ba what twina deski yetu ya kumba kuira biashara na tomba kuthithia batekeja kwa punishment ni antu bara biashara o no tuitite na inkuona twagwata ndia twinde tukomba gwithia Meru bwega na antu batekuinye omna bubu kungina ku okire mandulia gia biashara mumenyeria mutirio Kangangi no Dr. Jotham no mbitotrimna na tongere biashara mugutano nikenda bomba kwariria mogaruku jaria bakonda ke biashara taura buije makutano idare na business 24 hours ko itubatutume bugwanirie na tu dikira antu muno ko tukuga batu tugeka utheru bwa iguru sana tugeka utheru bwa iguru sana ndene makutano number 2 tukugore into bietu bira tukwendia urabi batigwe kwa ndukene na urabi tebatiwe kwa barandene alafu tuwitikiria kinyantu barana baba kwibena gituma kinene gikuringira antu bangi na kuringira kinya biashara bangi kerere nyingi tukugora sauti ibatiku kwinamwa no ntuikwithirite kwina mararamiko hapa na pale gintu kwingi twariria na twauga tukethara twina ntu kwimwe kutheria makutano Muthuri Muriuki Woro TV mutirio Kangangi Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Right, no tukada tuyeka rakatanta kinde to cheto mune to madidi ya okarimo rain kirmina ngeto Phineas. Imana anguti na barako kare rote rungirwa Wero FM kekame yetu. Uni akiri kwa nini ya kisiasa ile mbiratre. Plan yare actually kiendekia tikidhurari running mate wa Ruto because Ruto dhai kama are desperate for 2027. Desperation yeje kana kuidhurwa arina no mwanga chinde kidhurono kia 2027 would do anything including kukeya ikibidi akia kuona Mount Kenya ya dhuka bururu no a drop kiendike akayukia mtu wa Nyanza ukia kuidhurwa kiuni kioba kiedhurwa bakienda Buruna bamwere if not this then we are going to look at this way. Ethaburia de Ruto kindike ni mtu gentle, you know. Ati ebelerie Gachagua nontu Gachagua na akara a bit abrasive ewe mtu wa okara yake na kafujo. So what do we do kienda ekinya itarira nonto nabangite maybe kwethwa kiwatana na ODM then yekinya itarira we see how we can manage this person to yukie mtu wa nterira tugetho tukienda kura bonene. This person can only be kidhore kindiki nwe mtu tomba kwera bro wewe unajua wewe ni mtu wetu, you sit down kata yukie mtu yongi kata yukie antu bakenda tuona kura lengo yetu ni tuonete ntegwetekia nonto kayita kara gitekia kindiki kiari thinene the only igitara kindiki ari threatened na gitekio kia deputy president iria baba ari moyo iria Raila ari moyo nya Raila imtore consolidate Nyanza na nya Western Raila moyo tukiara ya umo tukiona tembea bariza kuga kire kithura none akina de fact kumiraza Raila Odinga ateo Nyanza yongo divided ntore ukona tukuga mantu ja Gladys Wanga for the first time ntona Gladys Wanga aringirie tumakaire na raringirwe tuma ODM ora tukugaga ikuma faction izire
tutikumenya ura gukaritha ai kiamene kiu Babu Owino Sifuna Orengo hiyo sort tu the antubara bagwata mic antubara bagwata microphone ground ya kagitabura ground ya shift aya nande antubara bangi utigina bo ODM utingi utimenya reaction ya ora irate au nande gitege kindiki kirari threatened rira irarari mo non turaila no ari umba kwira antuba Western na Nyanza kethora thirikari itiku tuthithiria u na u tutithikira kiraba kuga nande ODM ni athukene Raila ate au ande kindiki safe kindiki no running mate